nami mngani umeza umeza mina umeza mina ano warubutse so okay yakabuchive itakabuchive sweswo oh mina yeah mina ngine khale 16 17 18 la and then loko swi ta kona chokola mhaka ta ku wasati nkarhi wa swi tikela kahle and tifilimi letiya ta ku tifilimi letiya ta ku tlanga na vusiku a ni nga ta xewetela n'wansati mara nkarhi ni n'wi lava se a ni imagine hi yena n'wansati loyi ni n'wi lavaka luya swi ya twisisa mara nga byelani n'wina maphinda kumbexani muchokocha kan'we ntsena a ku ri mhaka ta kan'we ntsena swo swi herile a swa ku phinda swi nga ta endla mara mi vulavula swo sweswi se mi nga kumbanyana a mi se yi khome swiandla mi humesa swilo leswiya wafika mamani Happiness baba na hayi khomani ku tsema katela na mvitsa mamani unjhani mirini ka hayi 100% ena boba mina vela ni nge vuswa mama Happiness mina ku 100% nchumu la ana ni ku hayi mina ngishapa vela no khomani ku tsema vela khomani ku tsema khoma kutsama ku se njukisa awe akunchuka senikaka babambolwane se bambolwane phela uthi wakhephetla ameleke seloko hawo mani se yini silo leswi akusilokuyamathile ephula chakala luma kula swaku yi chakala njhaka la ichaka ra lo huma kuleya alright se sawo swaka phela munhu se mjile timi phela tinjile no awuri se nyima ke ku gangisa ke nyima ka ntsolo swa ku mayisa kwihi snape misa so okay it's fine because se ku ni minkarhi nyene nje leswi swi tele ka March ka April ni ri ya ka April swi endleka ntlhanu back to kuchokocheni because se lava sina vachava kahle kahle okay se mo hetile hosi ya mina loko wa ri na tuta ku vitisa u nga vitisa buti hi la ku tlulela ka van'wanyani hi vona se sintsalama va nga za va chahasi a va tiva hi vona ku balela swi dya ku nga va nandza epfukeli mjani ni nga va landza la se n'wina mgcine rini hayi mina uchokocha ngiqine November last year yeah se sweswi i yini xi nga mi tshikisa ku mi chokocha vhele ku chokocha swo nandziha mani leswi wa famba u twa hi vanhu leswaku heyi a loko u tshika u chokochanyana u tshama ora masikunyana u gqine u chokochanyana loko u xita u bantseya u tibi nchumu u kwapetela so jiri leya ni ta ku a ni na vo ma 2 months rhandzana wa vo mu bayini u kundzetela u tlhavetela ntsena leswi lavekaka mu vulavula tweet se a jiri leya ni vo ma 2 months ni rhandzana hi wa vo se